wouldn't want to see you trying to cross both ways. That's what my center back. My center back is there, man. I ain't gonna see you always. I don't get Maybe so. The most important thing is to enjoy yourself. If you're not enjoying your football, you're not going to play good. Every single one, you've got to enjoy it. I go out and have fun. Come on. Let's go. We're gonna line up. We're gonna line up here. 2 seconds. Come on. Yes. Yes, let's go. Hey. Change it. قالي هاي دماي يا وين قال علينا اضرب ياسين ciid wanaagsan ciid alcaafiya sida la aragtaan labadii kooxood ayaa soo galay kooxda Northern Stars iyo kooxda nabadda ciyaarta ayaa bilaamaysa waa Soomaali Weekend عبسان لماك عيارة فريق حقين مريا ما كقاعدة البيكتشر ليبانو حربنا كوبينو ناشر صوب اسلام ليبانو ليه Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifted as we lose our. Assalamu alaikum. qofka ayuu xiray intaan laga jiidin please baabuurka marka insha Allah waxaa noo joogo oday mursal oo noogu yimid caradaas Mareykanka North America Canada magaalada Toronto asaga ayaa ku sharafay dhammaan ciidamada sharafta leh meesha fadhida waxaan ka codsanaynaa sida sharafta aan looga soo qabgashay ilaa haddana oo ugu dareysaan aadkeedu waa oday mursal martida waa in la xaqdooraa mar badan ayaa furfur doona insha Allah qaar waa badan yahay hadalada waa badan yihiin
marka insha Allah ta'ala ciyaariya kulana waqtiga kalaana dhawayna محمد عيسى يولي وتقانان 1971 gobolka Iran Orsad ayaa loo soo qaatay boortariga guys line up Halvar one picture العالم اي انا اوكي حتى نلعب اي مفتن أول تقانان هذه سنعة عددوا كفور ثانية
لو كيمت حمر وسيد البي هنا عيال ضد يروي عدو على رب شرف وما صدهاي شكله على سوق علي معلم كان معلمين ده تيسري ووريها بي بي سي لحقت سبورت بشير علي عدو وما سيعي لكن أوسين لقمان وسومالي كانوا يقولون عيال النبتين هذا
mid waa LR 15 waa kii hadda aan sheegay waa LR BDY waa 54 BD1 waxaan soo gaaray gudoomiyaha Universal ee Soomaaliya Muqdisho Abdullahi Xifsi Kulmiye kusoo dhow labada baabuuraan sheegnay waddada xireen baabuuro badan ay xayrayaan bixinayeen maarta please waxaan ku codsanaynaa sida dadsaa badan inay noo soo gaaraan oo baabuurkaas ay xaajiyaan baabuurka kale ayagana maarta boosaskaas ay galaan insha allah waxaan soo gaaray wariyaha SNTV erta isboortiga fanka iyo isboortiga waa wish diyaar lacag oo hadda laga soo guray waa ciyaartooy ugu yar oo laga soo guray bulshada dhacday هذا مشان درب كنت حاجه ساعات كيف والله بالله بريك 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 ايش الطبيعه هنا وصار في الصعود والله والدنيا غيروا سبورتيغا ستريما ضيع فرق المسوقات أنا تضمن المدة جلسان سنتين هرجع بروح مبحني السلام عليكم وصلنا تطبيق هذه المكان شيء دور WH 09DVP هذه المكان هو HS61050 هذه سنة هذا NR15 WHE أنا ما بقى وأقول لكن وقت تعبان تعبان
رجال عدو نور نور أبيتي ويا ويا أنا قاعد ما شاء الله أنا وقت أنا عم بسقي عيني أنا عم بتين أنا بيرم ها لو نقعد عبد المياه أنا بمياه عيد ونك سلام سلام
talagalay dhalinyarada yararka ah xilliga xagaaga ah kuleelaha oo lagu jiro fasaxa iskuullada holidayga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa sharaf inoo ah cod malbe haddana waatan u dhow inta ka badan qayb gashay furitaanka koobkan Somali Week oo ah koob sanadla ah sanad walba oo aan qabanno xilliga kuleelaha iskuulada fasaxa lagu jiro si aan ugu celino dhallinyaradeenna waxyaalaha xun inay macnaha ku dhacaan taasoo aan isku abaabulnay annagoo ah guddi dad isku tegey Somali Week la baxay kana fangareeyo jeebkooda oo aan meelna waxa ka helin oo aan ka ahayn bulshada ay ka dhashay ee Soomaali weyn oo sanadkan aad iyo aad noo taageertay waxaan leeyahay waa mahadsantiin waxaana la joogto marti ka socota local authority-ga xaafadda aan ku qabanayno Haringey waxaana la joogo MP-gayna Catherine West oo ah MP laga doorto xaafadda Hornsey iyo Wood Green waxaana la joogto Christiana oo ah ayadana community strategic level community development. Marka, I would like to welcome them down here to have few words to our community. They are here to encourage us. Please clap your hands. Welcome them, please. Thank you. It's a great honor for us today to have such kind of dignitaries from our local authority, and I'm welcome to have say few words to Somali community. Catherine West, the Member of Parliament, who represents us in the House of Commons, and she's in Wood Green and Hornsey. And I'll pass to her the microphone to have few words to Somalis. I want to take the picture, yeah? Assalamu alaikum and Eid Mubarak, and I hope you have a wonderful cultural event tonight. I'm Catherine West. I represent Hornsey and Wood Green in Parliament, and on behalf of myself and David Lammy, who are the two Haringey MPs, and all of the MPs in North London, we wish you all the very best for a beautiful celebration. It's lovely to see all the children out. And 2 years ago when we had this event, it was freezing cold. So it's lovely to see you've got the sun. Inshallah, we get it every year. And on behalf of the community, I want to say, have a wonderful time meeting up, greeting, seeing old friends. And we're working together with you for a fairer Haringey, for a fairer Hornsey and Wood Green, and for a family-friendly Hornsey and Wood Green. And a big shout out to all of our young people who have got A-levels and GCSEs this fortnight, working very, very hard for our Haringey schools. All of our Haringey schools are good or outstanding, and a huge thank you to all our young people who are making that happen. So enjoy, be happy, and I'm going to get a picture with the Somali and the UK flag right now. Thank you very much. Eid Mubarak. As you know, the Somali Week, we've been organizing this kind of event the last 10 days. I mean, last 10 years. And it's getting bigger, better, year after year. And I hope next year is going to be much better than this one. I promise. And I'll pass to the microphone to Catherine from Haringey Council. Thank you. So yeah, my name is Christina Andrew. I work at Haringey Council on community engagement. I'm really pleased to have been invited along this evening by Abdul, and it's great to see such a huge turnout, and also an event that's centred around young people, which is, you know, I spend a lot of time thinking about young people in Haringey, how we best support them, so the fact that you've come out in support is amazing. I hope to see the event grow year on year. I've heard that you've got delegates from all over the world, Canada, Barcelona, etc. So the fact that you're all converging in Haringey is something to be massively celebrated in and of itself, I think.
So I hope to see you again next year and enjoy the evening. Thank you. The reason we organize is to empower our youth. As in the last 6 months, we've been hearing bad news from the media saying that that young man has been killed. Instead, we don't want our kids to get involved in that kind of things. And the reason we organize this kind of events is to perfect them going into that last field. So guys, we want you to give us a hand, support us, and stand together. If we unite, we stand. If we divide, we fall. The only way we save our kids to get together and do things as community. Thank you very much. Thank you for your coming. Thank you. And Moya, we got a singer of Somalia. They love it. Yeah, in the house. The kids. Yeah. Also Moya, you welcome, brother. أنا مرة الناس تغير سقف شيء وما سنتين. جزاكم الله خير. وين؟ أنا واحد اللوبي أنا واحد في شيء. طبعا أنا واحد المرتئة والنوبي ما غير ودمش شيء. عبد العزيز من الله. هسه أجي قادة مقعد وحالها فارحينته. فارحينته معناه وحواي. عيال كثير هو كان جوجو أنا قاعد أعمل حنا جوا عند أدينا فارحينته سيدي أنا قاعد أقول يجرني كبادية كم هذا أنا روحي. يا حليمو مركا وحاد لي هاي مريدي يميجاك مرنا معروف واي مرنا قرابو واي ريروي إلى رواي ولا رواي حرسي حاي وحرد واي ورما نقدر نفتح وحبنا صومالي وصومالي سيدا باش سيد Somali,
Somali waaye siyaasan haddii la isku seego kursigii buu wadaagaa sugayii xigaal waaye Somali Somali waaye hooyo Somali caruurtee Somali waaye Somali midkii la dhisto Somali waaye sidii xasiiya caayo xaqiiqii xidid waaye muridii meeyaay marna qaraa waaye mana macruuf waaye neerweeye iyo ee waaye walee walaalo waaye hooyo Somali caruurtee Somali midkii la dhisto sidii xasiiya caayo xaqiiqii xidid waaye muridii meeyaay marna qaraa waaye mana macruuf waaye neerweeye iyo ee waaye walee walaalo waaye Thank you.
Toyo,
Thank you وباسنتين هستو حسنية عبد محمد أمين إلى يوم الخميس. Welcome back to London. وسبك فضيتنا معاه فلا فضيحة في البلد سهل فيسبوك
استوديو أحد لندن وهكذا شو دلو ديسني ليجند بريخ عم ما أنت نقول لك اليوم ما أنت بريخ هذا مثل ليش بدرون عبد القادر وس وحنو بليننا والعرورة عرورة عرورة والعرورة عرورة والعرورة هلا دريارو لجن ليبان أدبان كو تاجرين عنك اتجاه فيديو عن استوديو لندن والعرورة عرورة حسين أبطي موية إيو على تبيلة شاتك عاد متوجه داني زهير الصيف لجنة عربية اليمنية رجال فوقيرين أو ملا مشان مو يعلق جوجل مانو يسهل عيد ما وبدي ولا لجن آخرنا بس كده بداية شنغان وكسارة شو محمود welcome to London وقصود ويننا from Canada Toronto Citrina برنامج فيلم صاحب كيس وضو خاط ويلتو برنامج قالوا سمينه صاحب كي فيلم عصب وروريك وقتك كويري برتي ودنها اسمه خبر يعني هس وكتب كينك لكن وحواي صاحب كي وقتك القادرة عبد القادر أخي وقت يعني هذا المال كود على حسب الله جوجل
mama celebrated, the mama khaliye, hind habrtay uma igari kay maqdesa jiro. Iskoolka leeyahay gabdhaha igu haas. Jiita oo jiib korka feedan wada. Sabada magaaf soo gashay abu ciyaal xabad ku raayo. Ilaa soo kabaysi hodi ajira. Mama mi ka oxati ma ku raaciga kayati. جبت لك بودي جواب في ليس لما ضبوط دبور كرور عيالك دقنا كوا استاجا كوا فريسها كوا كذي جنب العمل جيجا عيك يا مان عينه جيجا جبلي لك فيها جيجا انا وامك كنت عليها جيجا كما جلسه كربلها جيجا عيد موارد حبيبك